Yusil akap bishabelesh. Yankan balop utial tsawo heritage tikpatiktiteshe utial utsatantal manal ti 40 el kuchkabalop de tukahil no huayun utial ukanantico umehempalalob yankap el habob tiop tak 11 el winalob. Be kitak una silo kitak ken uyomin tubao o kuholintal te tukahil tetis le yash kuchil utial utsabalwa ukansal educación inicial ma escolarizada. Utial hela kubetal usti 50 tulul mehempalalob utial ukashtal umas hachcheta maloptal ukushtalov beituno yetel hela yanutzatantalob kita clase 9 ta clase 11 sastal tsokole y lehela kutasale utial unupuba tile 128 yanti 63 el cajo white no lumesh Beshano xikbatiktitesh ichirula kanambalo be le uhach takil ukanta lushok yetel utsoksik tulaka le basho utial umasmalop talukushtal yetel ka ubet tulaka le utsop takti umuch lak tsilobo letile meyahob kubetal utial utsatantal le masho upatumushoko kacho tuyo la lehela tsok utsabal teichilekino ba 121 el juno wa constancia si macho kutsoksik u primaria hesh le betapte primaria Guillermo Palomino le helate betapte tukahil teko beyo le uno hochile secretaría de educación y un Liborio Vidal Aguilar tu yala he mish junten akap utialu betal le bash ukat tumen le mash ukatu bet tukahile hesh ti le ten hela le ti ukambalo ichilula kanambalo Sikbatik Shantitesh Ichirulak Anambalo, le unojo Chile, Secretariati de Desarrollo Rural, Guaitunos Lumil, Yucatán, y un Jorge Díaz Loesa. Tucubate Ichilequino, Hachtuquinil Beslay, Tile, Unión Ganadera Regional, Guaitunos Lumil, Yucatán, Cujolintal Tumen Roger Díaz Mendoza, 10.392. El Nuculilop. Tulaca Lejela, Utialubetal, Uts, de 416 Tulul, productores y Anopti 27, el asociaciones ganaderas, 21, Utialupasta, Lucubule, Nuculoba, Shub, 4.600.000 el peso. Bello Díaz Loesa, Tuyala, Yetelejela, Cunupul, Tile, 3.5 millones. Ti peso, Utial Humanal, Tulacal, Núculo, Utial Umeyatal, laboratorios tulakal hela ikilukashtal umas malo kinsal uchiba le wakashobo Beshano ula kanambalo sikbatiktiteshe le ulusal le horario il verano kuyala lo le hela yabach balo utsop kenutase vale yanulak balo mahach utsobi vale kahnali lobe ma ustutano kitak kahet utani kunsa le horario kuyala lo Vale, ves la cutzicbatal, yanukap atalpachi, waleti u retrasar tale hora, lehela kubetik uts, yetel kutzaik kimak olal, tihun hatskahnalilo, vale, le tukulobo jejelazo. Vale, kukashtalu beta lehela tumentakte ichilekino, va, kutzabal ojetwile, usembetik utztikahnalilo be mailaki. Vale, yabachkasob kubetik, tito olal tuyola lehela tan uyuchu le kanan meya utialu kashtal u keshbesale horario tiberano tile piskenil hutala tumen horario yantito Beshano tutzokek sikbatiktitesh ichula kanambalo Nancy juntul shunan yetel yabach nay ubet mahle te ichilekino ba tan uha kunsik unay uchich yetel ushkich pangna le col el hela le ti humpel mag hacheta ta kuhok ol tanil tu yo la le tu holinta ubetik helas chuyop utialutsa kahotbit yetel ukonik beyo yetel hela kutsai kumuk tu laka le col lo kumeyaho wa Yucatán beituno ichmaye le titulaka